Wamba bwa bikibiki ntere cia mara ni bwitite na mbere gutabarikia ri utuku bwegoro bikibiki ithatu irairwe ntere cia nkurani mara imwe ni irachokire yatewa stage ya wirwe kuthira maguta are kuringana na etithia ba bikibiki bamionire gintu thaa 11:30 cia rukiri. Bwana Arua Wamba bwa bikibiki kiri gicigo mbunge kia mara na ntura muturi no akabothiete na mbere kwarama muthenya we munthi bikibiki ngeni irethirwe itigitwe stage ya wiru na waya irengi tangene tari na maguta. Eumbe jeta stage ndadira bikibiki njerwa stage leu ndaligwa bikibiki no njeru tia ilimo leto ndaligwa ne atia kule leu ndalingira sabuelia dimo ndamwira kwena bikibiki njeru augu atotemije ni ako auga ni ejete ndacoka ndadigwa social media ndalinga bikibiki mbisa ndamitoma nilio ngwika ikala ndona mwene akelipla kwa Facebook auga ni akweja kuona ya ni mboru auga niyo kuringana na mwene bikibiki no toya Isaac Mwaura ariuga bikibiki no erathukirwe mbari cia mitheru tugo bobo na gutigwa barabarani nene stage no ya wirwa ara bikibiki ciomba kwethirwo ikirugama. Kutoka Kasarani ilikuwa ni usiku, pikipiki yangu ikaibiwa kwa plot ikiwa kwa parking. Sasa nikukatwa, ilikatwa tu waya na ikaweza kuenda hapa, ndio nimeipata. Okay, kutoka pale kunaitwa Midhero. Yeah. Ilikuwa area Midhero. Ikakuwa sasa kuweka kwa social medias, kwa group za Tharaka Nithi na kila pahali, ndio watu wa bodaboda area hiyo kaweza kuipata na kaweza kutuitia. Okay, hizo through social media ndio waliona ikiwa bado nitapa kwa shedi yao, wakaweza kupigia mwenye aliyeka kwa platform, aliyeka namba yake hapo, wakaweza kumpigia. Thithia bikibiki bakirugamo giki baugite ti bikibiki no yonka irombire kwithirwa ikijwo tugo bagukire munthi ayari bikibiki imwe ijitwe mbari cia marima na erengi kwiywa mbari cia wirubu neno engira umite bwa mitheru itigitwa agu barabarani atwa ithanga irakaringi ikurangitwo aya twa suspect ni awamba na twaringa riboti kianene bantura twacoka twageri kumeposti mitandao na nile tucokira kukwata ene na mbere ni turegwite kwiyera ari mbia ugu protein na otwekaria ungenjira uga ya ene nirairwe side ino ja marima leu anandika toligarite muno nuntu ona ba marimo barari aya onirairwo tuko nengene mpia wiru leu negatoligarite muno baugite thirikari na rwangirwo kariendeiro bateri kumira na kubatetheria botathithia bikibiki igukandana na wagia bokaria bobo tukwira ngai ne thank you na kiu yoneka tontu tikai kawaida kuyoneka oneka leu tukuromba thirikari tutetherie boto ingiomba nontu tutena umenyo mwega boto ingitethania bikibiki no wambodire. Sasa usiku kama nimelala ndio naona light inawaka ikizima, si ndio nikasema hebu nitoke nijue nini na happen huko nje. Nikitoka nikiangalia hivi nakuta nduthi naye inaenda, ndio kuraise alarm kupiga nduru nasikia hata sauti. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi.